vjerujete, kada hoćete da namaz klanjate, kada hoćete da molitvu obavljajte, kaže Allah, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite. Lica svoja i ruke vaše do iza lakata operite. Glavu svoju potarite i noge svoje do iza lakata operite. To je kuranski ajet sura Maide 6. koredu. Koji je drugi dokaz, šerijatski dokaz, da je abdest obaveza pasti? Ne, drugi dokaz. Pa i suneta, da, drugi dokaz. Znači drugi izvor je sunet. Da nije ono, da nema namaza bez abdesta, tako nešto. Jeste tako nešto, samo kako. Kaže Muhammed alejhi salatu wa salam, Abu Hurajra prenosi hadis, Allah neće primiti ničiji namaz bez abdesta. Allah neće primiti ničiji namaz bez abdesta. I koji je treći dokaz da je abdest farz? To je konsenzus, znači sloga svih učenjaka da su rekli bez namaza se ne prima namaz. Vrednost abdesta, koja je vrednost abdesta? Zašto mi uopšte uzimamo abdest? Koju vrednost imamo? Muhammed alejhi salatu wassalam kaže, hadis beleži Imam Malik, Nesai bin Mađe, Al-Hakim, prenosi Abdullah ibn Sunahi, da je rekao Muhammed sallallahu alaihi sallam, kada se Allahov rob abdesti, vidite koja je nagrada abdesta. Ja sam to ponovio par puta i opet vam kažem, braćo moje, to širite. Kada krenete na namaz u džami, uzmite abdest od vaših kuća. Ne samo što mi štedimo ovdje od džami, nego zato što je veći bereket i veći sevap, a sad ćete čuti ovo što je rekao Muhammed alejhi salatu vesselam. Kad se rob Allahu abdesti i ispere usta, ispadaju gresi sa posljednjim kapi vode iz usta. Kada ispere svoj nos, izađu gresi koji su počinjeni na taj način. Kada opere svoje lice, sa njega spadnu gresi sa lica. Čak i ispod očnih kapaka, rekao je Muhammed alejhi salatu vesselam. Kada opere svoje ruke, ispadnu gresi od njegovih ruku. Pa čak i ispod nokata ako ima greha. Kad potare svoju glavu, kad učini mes, izađu sa njega gresi, pa čak i iza uši. Kad opere svoje noge, spadnu sa njega gresi, pa čak i ispod nožnih nokata. Zatim će se njegov odlazak u džamiji i njegov namaz pisati kao dodatak. U drugom rivajetu kaže Muhammed alejhi salatu vesselam, ko propisno uzme abdest u svojoj kući i krene u džamiji i radi obavljanje namaza, meleci ga pišu kao da je u namazu. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi da je Muhammed alejhi salatu vesselam rekao, želite li da vas uputim na delo kojim Allah dželešanu briše grehe, pod jedan, i povećava stepene? Ja sahabi, kako da ne, Allah poslaniče. Puti nas, koje je to delo koji prvo briše grehe i povećava stepene kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, propisno. A sad ćemo nadalje govoriti šta je to propisno, što se podrazumijeva pod propisno. Propisno i potpuno uzimanje abdesta u teškim situacijama radi odlaska u džamiju. Jedan, uzimanje propisno abdesta i iščekivanje namaza od namaza do namaza, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to je ravno kao pripravnost u borbi. Kao da ste u džihadu. Onaj koji uzme abdest kada je minus 20, minus 15, minus 20 ili više, ili kada nema vode pa uzima snega, sa snegom hoće da se očisti, da se opere, ili leda, ili bilo, ali bez obzira nije mu teško da uzme abdest, kaže Muhammed alejhi salatu vesselam, to mu briše grehe, to ga čisti od greha, povećava stepene i to mu je ravno kao da je u pripravnosti za borbu. O vrednosti abdesta govori i sljedeći hadis Muhammeda alejhi salatu vesselam, prenosi Ebu Hurajre radijallahu anhu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovaj hadis bilježi imam Muslim, jedan od poznatih hadisa, jedan od ne najboljih, nego hadisa koji su najumiljeniji za srca vjernika, da ovako podigne moral vjernika i poveća ljubav prema poslaniku alejhi salatu vesselam i prema ibadetu i sleđenju njegove prakse. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem,
Jednom priliku je Muhammed s.a.v. prošao pored kabura, pored grobova. I rekao im, ono što mi je rekao, strpite se, mi ćemo kod Boga biti stanovnici vaših kuća i mi ćemo vam se, ako Bog da uskoro približiti. Pa je nastavio i rekao ashabima, volio bi i poželao sam da vidim svoju braću. Muhammed s.a.v. kaže, volio bi i poželao sam da vidim svoju braću. I poslanik alejhi salatu vesselam je to izgovorio u suzama. Ashabi su pitali Allahu poslaniče, nismo li mi tvoja braća? Nismo li mi tvoja braća koji delimo sa tobom sve? I teške trenutke, i lepe trenutke, i hleb, i porodicu, i sve životne muke, iskušenja. Nismo li mi tvoja braća, Allahu poslaniče? Muhammed alejhi salatu vesselam kaže, ne. Vi ste moji ashabi, vi ste moji savrednici. Moja braća su oni koji još nisu rođeni. Znači nisu spadali u prvu generaciju muslimana. A kaže Muhammed a.s. naziva nas, mi smo ti posle ashaba, naziva nas braćom. Kaže, ne, vi niste moja braća, vi ste moji ashabi. Moja braća još nisu rođeni. Božji poslaniče, kaže Muhammed, kaže ashabi. Kako ćemo upoznati svoje sledbenike kada još nisu oni rođeni? Kako si poželio da ih vidiš? Kaže Muhammed a.s. Kada bi čovjek imao bele konje, odnosno beli ili sa belim glavama ili riđim glavama, kada bi bili među crnim konjima, da li bi ih prepoznali? Svi bi rekli, kako da ne, crno, pored belog se najbolje prepoznaje. Kaže Muhammed a.s. Tako će se odvojiti na sudnjem danu moja braća. Oni će doći svetlih lica i svetlih tela sa tragovima od abdesta. Tako je rekao Muhammed a.s. Oni će doći na sudnjem danu svetlih lica i svetlih tragova, svetlih tela koji će biti tragovi od abdesta. I ja ću ih predvoditi da piju iz moje ruke, iz mog vrela, iz habra. Doista ću, kaže Muhammed s.a.v. proterati sa štapom, ću ih tjerati da idu da piju sa moga izvora. Pa će stajati meleci koji će ih tjerati. A ja ću ih tjerati da piju, oni će govoriti ne možeš da piješ od vrela poslanika, ali s.a.v. Pa ću reći, ali oni su od mog ummeta. Oni su od mog ummeta. A bit će mu rečeno, Allah poslaniče, ne znaš ti šta su oni radili posle tebe. Ne znaš ti šta su govorili oni u tvoje ime posle tebe. Ne samo da nisu sledili ono što ti govorio, nego su toliko stvari dodavali da si ti radio, govorio, a da toga nije bilo istina. I ona sada završava u fatu. Suština ovog hadisa jeste, abdest će nam biti svetlo na sudnjem danu i po tome ćemo se prepoznati od ostalih ljudi. Farz, smo govorili šta je farz. Ono što je direktno došlo od Allaha preko Džibila Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem predaja. Znači ono što je Allah samo strogo naredio, znači stroga naredba za svakog punoletnog i pametnog muslimana. Koji su farzovi abdesta? Prvi farz abdesta, šta je? Ajmo svi učiti na to. Koji je prvi farz abdesta? Lice. Zamislite, ja šetam Keje ili Branko i Mosto. Mosto? Nijet. Nijet je prvo, tako. Znači ja šetam Mosto i oklinuo sam se i pao sam u vodu, u reku. I izašao sam, ako sam mokran žavet, pa ja sam već uzao. Da li imam abdest? Sve sam mokran. Zašto? Zato što sam okliznuo pao. Nisam ja ušao u vodu, sad nije to da uzem abdest. Tako da prvi farz jeste nijet. Nijet je srcem, prvenstveno nijet srcem. Tako da i nema veze sa jezikom. Ako ti kažeš sa jezikom, lepo je da potvrdiš to da bi neki koji su pored tebe čuli šta ti radiš, šta hoćeš da uradiš. Ali prvenstveno nijet je u srcu. Jer ti, kad gledaš sat, sad je 7:20, za 20 minuta, a ja akšam idem da uzmem abdest. Što si uzeo abdest? Ja te uzmem, gdje ćeš? Uzimam abdest. A što uzimaš abdest? Manjaš. Znači ti već imaš nijet, ideš zašto uzmeš abdest. Nije to kao došli ti s posla, vrućina je, uključio si češku i sad hladna voda i malo se pereš i to je to. Što si radio? Malo sam se rasladio. Znači ti se rasladio, nisi uzeo abdest da ti klanjaš. Prvi farz jeste nijet.
Dokaz za to, kažem, Omer radijallahu anhu, poslanik sa sallam prenosi da je Muhammed sallam rekao inmu man amalu bil nijeti. Svako dobro, svako delo se ceni prema nijeti. Kakva ti je namara, tako će se i djelo pisati. Pa čak i ako ti je namara za loše, tome ćemo citirati kada su nike sa sallam kad dođemo od toga. Drugi farz jeste pranje lica. Kako se pere lice? Šta se podrazumeva pranje lica? Opereš malo oči i to je to, pravo se lice. Pranje lica je, znači, od čela, kako ima kose, od čela, pa sve ovako, pored ušiju, smatruju učenjaci čak i ušije i to deo lica, do iza brade. U suštini, pranje znači mokriti, kvasiti. Oni koji imaju bradu, a trebaju svi muslimani da imaju bradu, oni koji imaju bradu, dužu ili kraću, treba da vode računa da im se pokvasi koža lica. Znači to se podrazumeva pod pranjem. Jer tako su vidjeli poslanika, ali sad sredem da je činio, ali samo kaže perite lice, a poslanik je to pokazao prati. I to je farz, samo jedan. Šta je drugi farz? Šta se kaže u nastavku ajeta? I ruke, da, to je treći farz. I ruke svoje do iza lakata perite. Kako se podrazumeva do iza lakata perite? Znači oprati ruku, šaku i naravno u arapskom jeziku ruka jedun, na našem srpskom jeziku. Mislim, na srpskom, da li je to naš jezik, mi govorimo srpski i to je, ova zemlja je naša domovina, mi govorimo taj jezik, iako nam je materinje drugi. Ali eto, vidite, bolje se razumemo na srpskom nego na našem jeziku. Kad ti na našem kažemo prst, i to znači prst, šaka, znači šaka, kažemo ruka do lakata, a u arapskom jedun je sve. Kazao ti za prst, kazao za šaku, kazao za rame, kazao do lakata, sve to jedno, to jest ruka. Znači pranje šake, ruke do iza lakata, ne samo oprati s ove strane ovako, ovdje ostati suvo, nego lepo oprati da sve to bude pokosano. Prvo desno i levo. To je treće. Šta je četvrto? Farz, ono što je Allah šalom naredio kod abdesta, jeste mes. Šta je mes? Mes je mokrom rukom preći, potaniti glavu. Muhammed a.s. ima nekoliko mišljenja i nekoliko rivajeta došli da poslanik a.s. činio kako uzimao bi obe šake i počeo od čela do iza i nazad. To je jedan od rivajeta kako se čini mes. Međutim, dovoljno je i samo sa jednom rukom uzeti i učiniti mes po glavi. Sad, po glavi, da li to podrazumeva da se može činiti i po kapi? Jeste, ima mišljenje učenjaka da je dozvoljeno činiti čak i preko kape, međutim, po hanefijskom mezhebu oni ne dozvoljavaju, mora da se kapa skine da bi se pokvasilo teme, ali svi ostali mezhebi govori da je dozvoljeno činiti mes po turbanu ili po kapi. To je mes potaranje glave. I šta je četiri i šta je dalje? Znači, pranje nogu do iza slana. Kako se peru noge? Da li se peru samo ovako malo pokreće, to je to. Kaže Muhammed a.s. teško petama govoreći u džehennemu. Teško petama, pete će govoriti u džehennemu. Zašto? Samo zbog toga što nisu lepo oprane kad je pitanje abdest. Opere se noga iz polja, iznutra, do iza ovog članaka. I kako se još opere se ispod prstiju, tu najčešće ima prljavštine, opere znači do iza članaka, da li to ovim prstom ili čovjek koji nema prst ne mora da znači sad ne mora opere nogu. Bitno da ti opereš lepo nogu i desnu i levu i time smo završili farzove abdesta. Sad smo, ako smo završili farzove, šta je onda sunnet abdesta? Jer sunnet je ono što je Muhammed a.s. radio. Međutim, ono što je poslanik radio, kaže Allah zašanu, on ne radi to zato što on to hoće, po njegovom hiru, nego to je sve objava koja mu se obznanje. Jeste od sunneta kada se uzima abdest, iako za to nema nekih velikih šerijatskih dokaza, jeste izgovaranje bismillah. Pre nego što uzme abdest, jeste kažeš bismillah. Ali pre nego što uzmeš abdest, pričali smo tahareti, to smo pričali prošli put, u prošloj temi kako čovjek treba čistiti, jer ako kap mokraće ima se u donjem vešu, ne možemo klanjati tome. Kad stigamo do sahibi uzura, pričamo o tome šta raditi ako imamo problem sa mokraćem. Znači, jeste izgovaranje bismillah. Drugo,
Jeste od sunneta upotreba misvaka. Šta je misvak? U današnje vrijeme misvak je četkica za zub. Međutim, misvak je jedno drvo, grančice drveta, sa kojim je poslanik ali sallallahu alejhi ve sellem čistio zube. Nije to samo ispiranje usta, to je ispiranje zuba, pranje zuba, kaže Muhammed ali sallallahu alejhi ve sellem, da znam da neću otežati mome umetu, naredio bi im da peru zube pred svaki namaz. Znači 5 puta dnevno. Kada bi odlazi kući, Jesu, da nas držani. Tako da suština toga nije samo ispirešti usta, nego oprati, očistiti, znači usta i oprati zube. Kaže Muhammed alejhi salatu vesselam, pranje zuba jeste i zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je zadovoljan sa onim koji ne miriše ružno iz usta. Zamisli se ovo, kada bi mi samo 2 put dnevno prali zube, ujutru i uveče. Kako bi bili čisti? A zamisli čovjeka koji duvani. On duvani i iz njegovih usta uvijek ima onaj miris nikotina, što je normalno, jeste? Tako da savjetujem da koliko god možete da se potrudite da ostavite to, ne radi ljudi, ne radi supruge, ranome, žene, tako da nego samo radi Allah, da vam je zapravo. I kada ne radi Allah, Allah će vas učistiti, kao dokaz nam je to šefči, brada, kao da će vam učistiti i nagati zbog toga. Međutim, da li je postač, da li onaj koji posti može da koristi misvak? Da li može da ispira usta? Da, onaj koji posti može da ispira usta i može da koristi misvak, jer u tome nema prepreke da se pokvari post. A onaj koji uopšte nema zube, jeste od sunneta da uzme ovaj prst i da opere bar desni, da očisti desni uzimaj abdest. Od sunneta jeste oprati ruke bez, znači lakata, samo ruke do iza šaka, 3 puta i između prstiju. I Muhammed sallam je preporučio da se trljaju ruke i delovi tela kada se operu. Jeste ispiranje usta 3 puta, ispiranje nosa 3 puta. Muhammed alejhi sallam kada bi uzimao vodu, uzeo bi sa jednom šakom bi oprao usta i nos. Sad uzimajući u obzir vodu u to vremena koliko su oni štedili vodu i ovo vreme, ali je i mekruh trošiti puno vode koji uzima abdesta, doći ćemo do toga. Muhammed sallam bi uzeo vodu i usta i nos bi oprao sa jednom žapom. Sa desnom rukom uvlačiš vodu, a sve što je prljavo sa levom izduvaš nos i izbaciš prljavštinu. Od sunneta pri abdestu jeste uvijek davanje prednost desnoj strani. Sve što peremo, da operemo prvo desnu ruku ili desnu nogu, kada uđemo u džamiju, uđemo sa desnom nogom i tako dalje, doćemo ako Boga i do toga. Jeste od sunneta pri uzimanju abdesta trljanje ušiju sa kažim prstom oprati unutrašnji deo školjke, a sa palčevima oprati iza ušiju i skloniti prljavštinu. Nema prepreke da o tome da se uzme abdest sa morskom vodom, s obzirom da je ona u osnovi čista, pričali smo o tome. Ne postoji nijedan sahih vagan dokaz da su propisane dove pri svakom uzimanju abdesta, pri svakom delu tela. Opereš ruke, propisana dova, opereš noge, propisana dova, ispireš usta, nos, propisana dova, iako smo mi to učili u mektebi, iako su nas učili imami hođe da ih nagradi zbog toga što nas učili, ono što su oni znali, međutim, za to nema dokaza da je Muhammed alejhi salatu vesselam to govorio i radio. Međutim, jeste, rekli smo na početku, abdest je izgovarati bismilu, a na kraju jeste dova da se učiš ašhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ašhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, to je posle abdesta. Kada je Muhammed alejhi salatu vesselam jednom prilikom upitao Bilala radijallahu anhu. Upitao o Bilale, a znate ko je bio Bilal, muezin Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šta je po tvom mišljenju najvrednije delo koje činiš u islamu? Jer sam, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Bilalu, čuo sam tvoje korake, tvoje nanule kako hodaju po džennetu. Čuo sam ti korake po džennetu. Šta to činiš? Nešto posebno
zbog toga što sam te čuo da hodaš po džennetu. Kaže Bilal radijallahu anhu, ne znam Allahu poslaniče, ali ja mislim da je zbog jedne stvari. Kada uzmem abdest, uvek nakon uzimanja abdesta, ja klanjam 2 rekata na cijeli namaz. Bilo to danju, bilo noću, bilo radi namaza, bilo to kad se probudim iz sna, kada god uzmem abdest, kaže ja klanjam 2 rekata namaza. I zbog toga, zbog te stvari koje rade Bilal radijallahu anhu, Muhammed s.a.v. kaže čuo sam tvoje korake, kako hodaju po džennetu. Tako da, jeste od sunneta onaj koji uzme abdest, ako se ima vremena za nafilu, za 2 rekata, pre nego što je počeo pad, jeste klanjati 2 rekata. Ali u džami rade kući, uzeo se abdest u kući, to ti je nafila namaz posle uzimanja abdesta, a dolazak u džami, to je tehijatul mesdžid, doći ćemo ako Boga u toga. Sad smo se mi abdestili lepo, da? Onako malo bez vode, ali smo se abdestili. A šta kvari taj abdest? Taj abdest ne traje večno. To čišćenje ima svoje uslove, to smo nabrali. A šta kvari abdest? Abdest prvo što može pokvari i osnovno je sve što izlazi iz tela. Odnosno od velike i male nužde. Mokraća ili izmjena. Baš onako kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu, ako je neko od vas obavio prirodnu potrebu i tako dalje, dalje manje to ako ste džunubi i okupujte se. Ono što kvari abdest jeste i puštanje vetra. Puštanje vetra, bilo da je to da se čulo ili bilo da se osjetio miris ili da se nije čulo i da se nije osjetio miris, ako si ti siguran da si ispustio vetar, slobodno idi uzmi abdest, jer kaže Muhammed s.a.v. ne prima se namaz onoga koji izgubi abdest sve dok ne odmori. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi poslanika s.a.v. rekao, kad neko od vas osjeti mučninu u stomaku i počne sumnjati da li je pustio vetar ili nije, neka izađe iz džamije i uzme abdest. Da li je čuo zvuk ili ne o tome, što je sigurno jeste da se odmah uzme abdest od toga. Drugo što kvari abdest jeste ako čovjek zaspa. Ako je zaspao. Sad, u tome, ako je zaspao, da li ako je malo drevnuo ili je zaspao, onda su po tome stavili pitanju šta se podrazumao po tim spavati i onda su bili najbolji po tom pitanju ako ti imaš u ruci olovku ili imaš bilo šta u ruci, zaspao si, ispustio si taj predmet iz ruke, nisi primetio. Znači da si ti već u tomu san i pokvario si abdest. Kao dokaz toga jeste Muhammed s.a.v. rekao, kad ustanite prvo šta treba uraditi da? Pre toga, pre abdesta. Čim si ustao, uradiš nešto. Ne, perite ruke. A zašto oprijete ruke, kaže nam se objasnio to? Zašto? Ovo znam gdje je bila ruka u toku noći, gdje se počešali i gdje se pipali. Tako da, to je zbog sna. Onaj koji je zaspao, ima je abdest, a zaspao je, kad se probudio, mora da uzme abdest zato što mu je abdest pokvaran. To je 2. Šta još kvari abdest? Abdest kvari ako čovjek padne u nesvijest, izgubio je svijest. Padne u nesvijest, to je isto kao i sam, zato što nije bio pri svijesti, izgubio je abdest. Abdest kvari još jedna stvar. Ako je čovjek uzeo abdest i sad se oblači, ako je dotekao polni organ svoj, sa rukom, on je izgubio abdest. Međutim, za to imaju i mišljenja na koji način i kako. Da li je dotakao sa unutrašnjom stranom ruke, sa spolješnjom stranom ruke i šta se desilo posle toga i tako dalje. Međutim, onaj koji je dotakao svoj polni organ namerno, kako god na bilo koji način i pitome se menjalo stanje kod njega, on mora da uzme abdest zato što je pokvario abdest u tome slučaju. Koje su stvari sada koje ne kvare abdest, a ovog se nas učile da možda i kvare abdest. Jesu prvo doticanje žene golom rukom. Doticanje žene. Sad, koje žene? Muhammed Muhammed s.a.v. kada bi izašao iz svoje kuće, on bi poljubio Aishu radijallahu anha. Ne samo da je bio pod abdestom, nego je i postio. U Ramazanu što desilo, i uputila Aisha za to nekvali post, kaže, stani se to nekvali post, Muhammed s.a.v. kaže, ne, to uopšte nekvali post, sve dok to ne dođe u nešto drugo. Tako da, doticanje svoje žene ne kvari post, Allah ne bude zna. Šta još abdest? Šta još ne kvari abdest? Ako imamo neku bulicu
pa smo je istusnili i izašla je krv, da li su pokvarili abdest, nisu pokvarili abdest zato što se prenosi da je Omer Allah cijelio svoju buricu bile krvi i da je sa tim otišao do klanja namaz. Pod jedan, pa Omera su na sabah namazu i ranili i on je klanjao. A nije tu bila sukrvica, nego je tekla krv. Tekla je krv i on je klanjao, međutim ima mišljenja ako je baš velika krv i tako dalje da kvari, ali najispravnije mišljenje da ne kvari abdest. Šta još ne kvari abdest? Jeste ako čovjek povraća punim ustima. To možda pokvari post, ali abdest u svakom slučaju ne kvari. Da li kvari abdest da se jede jagnjeće pićenje? Ne. Ne kvari abdest. Pitali su poslanika ali su sram, da li kvari abdest da se jede jagnjeće meso? Poslanik kaže ne. Pa su ga pitali još za jedno meso. Da li kvari abdest devino meso? Ima mišljenja da ne kvari abdest uopšte, međutim najbolje je da se obnovi abdest kako Muhammed s.a.v. rekao, ali mišljenje da uopšte ne kvari abdest, iako se ne obnovi abdest, da ti sa tim abdestom i može da klanjaš. Allah za rešavanje najbolje zna. Da isti čovjek upitao poslanika ali s.a.v. da li mogu da klanjam u torovima tamo gdje borave ovce. Na tom mjestu Muhammed s.a.v. je rekao ne, tu ne smije da klanjaš nikako, zato što je zabranjeno i ne možeš imati abdest u tome, na tom mjestu kvariš abdest zbog nečistoće koje stavljene u nalaz. I šta još kvari abdest? Sumnja. Ako si posumnjao, da li imaš abdest ili nemaš? Nemaš abdest. Odnosno, ako si posumnjao, da li imaš abdest ili nemaš, da li si pustio ili nisi pustio vetar, šta uzimaš od toga? Ono što je sigurno. A šta je sigurno? Volje ti je da uzmeš abdest i to je to. Šta još ne kvari abdest? Ne kvari abdest ako u namazu se iskašlješ i kašlješ. Šta još ne kvari abdest? Ne kvari abdest ako gasuliš mejta, međutim ima mišljenje da je posle toga lepo se čak i ukupati kamoli uzeti abdest. A kada je obavezno da se uzima abdest? Mi smo prvo naučili kako se uzima abdest, šta je farz, šta je sunnet. Pa smo sad rekli šta kvari abdest. A kada se uzima abdest? Kada moramo da uzimamo abdest, pod jedan jeste kada se obavlja namaz, zato što nam namaz samo kažu u Kur'anu, u velici kada hoćete namaz obavljajte, vi lica svoja operiti, tako da je razraje. Pod jedan to je farz, kad moraš da uzmeš abdest. Znači kad klanjaš namaz. Pod dva, kad treba da uzmeš abdest, jeste kad hoćeš da učiniš tabat. Oko Kjabe, inšal da Allah neće svima da čini tabat oko Kjabe, na abdest je u obavezu. Abdest treba da se uzme i kada se poželiti dodirnuti mushaf ili čitati mushaf. Ja ću vam reći ovo, da uzmite abdest kada čitate Kur'an, jer to je i bolja koncentracija za vas i ti si spreman i dao si sebi do znanja da ne čitaš bilo koju knjigu, nego da čitaš Allahov govor i tako si razgraničio te dve stvari, iako ima više na odnosu ajata smije dodirivati samo oni koji su čisti, da se odnosi na dušu Allah najbolje zna. To su prilike kada moramo uzimati abdest. Kada je lepo odnosno uzimati abdest, jeste ti si kući i želiš da zikriš Allah, da li da učiš Kur'an, da li da izgovoriš subhanallah, astagfirullah, koji vid zikra, lepo je musliha bi uzimati abdest, jeste lepo uzimati abdest, odeš da spavaš, uzmeš abdest, i rekao Muhammed sallam, onaj koji je uzeo abdest i zatim da smrt u snu, Allah Đelešanu će mu dati džennet, Allah Đelešanu najbolje zna u tome. Kad je još pohvalno uzimati abdest? Pohvalno je uzimati abdest čovjeku koji je džunup. Čovjek koji je imao odnos s ženom i hoće da ospava ili kako god, lepo je da pre toga uzme abdest pa da legne, a pre sabaha, pre namaza i da se okupa. Kada još je pohvalno uzimati abdest, jeste i pre kupanja. Pre bilo kog kupanja, da li čišćenja od džunupluka ili kupanja uopšte džumom, lepo je pre toga uzimati abdest, pa onda da se kupaš. To su nekoliko stvari o abdestu koje smo govorili, inšala, i tu ćemo stati, pa ćemo sljedeće nedelje govoriti samo o jednom pitanju,
a to su mestve, kada se može uzimati mes, samo potrati noge i govorit ćemo u gusu, ako bude kako se činiti od džunuka i kako se uzima gusu. Molim Allahu za vođer da nam ove stvari budu itekako jasne i ne samo da ih naučimo, da bi ih znali, nego da naučimo da ih primjenjujemo u praksi i uzmite abdest, kaže Muhammed alejhi salatu vesselam, jer abdest je štit od šejtana. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, uzmite abdest, jer abdest je štit od šejtana. Musliman, mu'min, vernik, ne sme da mu se desi da bude bez abdesta. Da li je to namaz, da li nije namaz, uopšte mora da bude uvek pod abdestom. Samo se setite ovog hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šta je rekao kada ste ljuti i nervozni, što treba da uradite, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, sedite malo, molite se, dajte malo oduška sebi. Ako vas nije prošla ljutnja, šejtan toliko vas je dirnuo, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onda legnite. Legnite 15-20 minuta, pola sata, pokušajte da ospavate malo, jer kad se hlade kablovi i auto bolje pazi. Ako vas opet nije ostavila ljutnja, nije vas prošla ljutnja, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onda ustanite, idite, uzmite abdest. Zašto? Zato što šejtan je od vatre, a vatra gasi voda. Uzmite abdest, jer abdest je štit od šejtana, od sihra, od uroka, od svega onoga što nam dolazi kao zulum i nasilje prema insanu. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.